أقضهما بركة أدهيمة في الدنيا صلى النبي محمد مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرككلا يا
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صبح بدا من طلعته ليل تجامع وفرته كالرسل بدله على هد سبل بهلالته. الصبح بدا من طلعته والليل تجامع وفرته فكالرسول بدله على هد سبل بهلالته. Kesan pengantin di sini kami berdoa, mudahan pengantin itulah samawa. Hubungan awet pengantin sampai katoha, mudahan pengantin selalu bahagia. الصبح بدا من طلعته والليل تجامع وفرته فكالرسول بدله على وهد سبل بهلالته. Jadi lawan pengantin pianlah berdua itu ading tati abang irilah tentunya. Mudahan pengantin selalu bahagia. Dan Tuhan pian sukses malam pertama. الصبح بدا من طلعته والليل تجامع وفرته فكالرسول بدله على وهد سبل بهلالته. Mudahan pengantin bagai Adam dan Hawa, juga bagai Al-Amin Khadijahnya. Mudahan pengantin selalu bahagia. Ruhoi rahayu pengantin sampai ke Tuhan. الصبح بدا من طلعته والليل تجامع وفرته فكالرسول بدله على وهد سبل بهلالته. Dasar bang nyamannya itu makan pampakin. Jadi bang pampakin bakawan lawan durian. Jadi ulun doakan pulang gasan pengantin, mudahan bahagia buat pian salawasan. الصبح بدا من طلعته والليل تجامع وفرته فكالرسول بدله على وهب سبل بهلالته. Dasar pang nyamannya makan iwak patin. Tadi manukarnya di pasar Alabio. Kita doakan gesan kedua pengantin, mudahan tontong pandang dan ruhui rahayu. الصبح بدا من طلعته والليل تجامع وفرته فكالرسول بدله على وهد سبل بهلالته. Bila nang bajuhim mangai pasti bakarah, bilanya bakarah mangai didang luka. Jadi kita doakan pulang gasan tuan rumah, mudahan nih acara hari ini berberkah. الصبح بدا من طلعته والليل تجامع وفرته فكالرسول بدله على وهب سبل بهلالته. Terima kasih ini kami ucapi kepada tuan rumah nang mengundang kami. Mudahan tuan rumah selalu berrezeki. Hidup tuan rumah selalu diberkahi. الصبح بدا من طلعته والليل تجامع وفرته فكالرسول بدله على وهب سبل بهلالته. Awan tuan rumah nang ada di sobaran, ulun tuh melihat nang di dalam kantongan. Kayaknya pang ampluk bilang hibak beretaan. Ulun tuh bolehkah umpat ma hitungan. الصبح بدا من طلعته والليل تجامع وفرته فكالرسول بدله على وهب سبل بهلالته. Lalu ulun
menyapa lawan acil di palataran. Mengikut HP memidio pamadihina. Iya. Acil berdua tak lupa kami doakan. Pian bulan dudi tapa imbai betia. والليل تجمع وفرته بكى الرسول فتله وعلى وهدى السبل في ظلالته. Jadi acil berdua berdiri di palataran. Ada bebaju biru, ada nang bebaju hiram. Ulun nang tak lupa jua mendoakan mudahan nukar amas kawasan tiap bulan. Sabah bada min talatihi walailu tajami wa faratihi bakar rasulah fatlahu ala wa hada subula fi hidalatihi. Jadi ulun terfokus bapakku pia hirang nang bebeju sama lawan bini pian. Upia hirang dasar bujuran tampan kalau sakilas pintas kayak pangulo pian. Sabah bada min talatihi walailu tajami wa faratihi bakar rasulah fatlahu ala wa hada subula fi hidalatihi. Jadi lawan ibu nang tadi berdirian, nang pian berdua baju biru baju hirang. Ulun hari ini juga umpat mendoakan, pian makin hari laki makin sayang. Sabah bada min talatihi walailu tajami wa faratihi bakar rasulah fatlahu ala wa haba subula bi hidmatihi. Jadi lawan ibu nang ada di palataran. Sudah kami tadi lawan pian mendoakan. Kalau ulun sabuting bu ai ada permintaan. Adakah 2000 kesan nang paman? والليل تجمع وفرته سكر رسولا بدله على وهدى سبلا في هلالته. Terfokus abang-abang di muka palaminan, kawannya pangantin juga umpat datangan. Ulun hari ini hanya mendoakan nang bak kacamata mudahan bebini pula. Subuh bada min talatihi walailu tajami wa faratihi bakar rasulah fatlahu ala wa hada subula fi hidalatihi. Jadi lawan abang ulun cuma mamadahi nang bakacamata hendak menambah bini hendak kai jersidin taniat di dalam hati cuma kada diizinakan bini tuha topang lagi. Subuh bada min talatihi walailu tajami wa faratihi bakar rasulah fatlahu ala subula fi hidalatihi. Terfokus bedakak nang bebeju hirang, dilihat sasingot talabet pada kawan. Lamunnya kawa bangai dihabisakan, nyaman mancium bini kada tapi jadian. Subuh bada min talatihi walailu tajami wa faratihi bakar rasulah fatlahu ala hada subula fi hidalatihi. Sudah tuh disapa abang nang bedangkak tadi ujar tuh si singut ujar kawan talabeti mungkin kada hendak juga dilerepang pasti nyaman mancium bini asa mancucuk di pipi. Talatihi walailu tajami wa faratihi bakar rasulah fatlahu ala wa hada subula fi hidalatihi. Terfokus di belakang bejekit nang betupi, dilihat bang awak tagepina tinggi. Kalau sakilas pintas pian ulun liati, lihat potongan awak kayak anggota polisi. Subuh bada min talatihi walailu tajami wa faratihi bakar rasulah fatlahu ala wa haba subula fi hidalatihi. Jadi ujar tadi anggota kepolisian pian lawan kami banyak benar perbedaan lamun ninya pian begaji setiap bulan kami nih berduit bila ada duit sawitan.
طلعته والليل من وصلته فكر رسولا الله على وهدى سبلا Jadi bapak polisi duit hendak memberi sidinnya bejalan pamurah pang pasti jadi lawan pang pian pak ai kami doai mudahan sehat terus sidin nangdar cara jeki الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته الرسل فضله على فهد سبلا بهجرته. Lalu lawan pian kami cuma mendoakan Amin. mudahan sehat terus pak ai awak sampian Amin. apa hajat pian dikabulkan Tuhan Amin. mudahan naik kaina terus pangkat pian الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته فكر الرسل فضله على وهد سبلا بهجرته. Lalu nang berlanjut kita mana rusakan tadi ada di ngitu permintaan Siapa? ujar ngitu hendak minta sapa akan Siapa? terutama bebuhan nang ini pembesohan الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته فكر الرسل فضله على وهدى سبلا بهجرته. lawan juaya nur tak lupa kami sapakan Iya. terima kasih banyak kami nang sambahiyangan jadi gesannya nur kami juga doakan Nggih. mudahan beisi rumah pian kawat tahun depan الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وسرته فكر الرسل فضله على وهب سبلا بهجرته. Buhan pembesohan kami doakan mudahan bertaan selalu sehat badan segala hajat pian bertaan dikabulkan dunia ke akhirat selamat bertaan الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته فكر الرسل فضله على وهدى سبلا بهجرته. lawan ading-ading nang hendak manyubarang hati-hati dingai banyak kandaraan bila pian kada hendak lapah nih manyubarang kena ulun dingai kesana manggen impian الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته فكر الرسل فضله على وهدى سبلا بهجرته. Jadi nih bang Sair sambil balalihat Bapak Hanyar datang Masya Allah bermobil Alphard mudahan beretaan kita nang to sehat mudahan berejeki kawa manukar Alphard الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وسرته فكر الرسل فضله على وهب سبلا بهجرته. jadi ujar kawan mudahan kawan nukar alfa Inggih. ulun jua di ini ada pandepan ulun kada usah kawa manukar alfa penting ulun kawa tahun dudi bebini empat الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وسرته فكر الرسل فضله على وهب سبلا بهجرته. lalu nang berlanjut kami menyapa pian Masya Allah. ada acil-acil hendak manyubarang jalan sekalinya bapak memberi isawihan Alhamdulillah. dan hajat pian pak ilakas dikabulkan الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وسرته فكر الرسل فضله على وهدى سبلا بهجرته. Jadi alhamdulillah motor Alphard memberi mudahan tu sidinnya selalu berejeki Amin. dan segala hajat dikabulkan ilahi mudahan tu sampian kawan naik haji الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته فكر الرسل فضله على وهدى سبلا بهجرته. Jadi lawan
palaminan nang bebeju hirang asik betapuk tangan. Jadi lawan pian hanya mendoakan mudahan laki pian makin hari bertambah sayang. Subuh bada min talatihi walailu tajami wa faratihi Hakar rusula fadalahu ala wa hada subula bidinatihi. Bapak manyu barang menuju hendak bulikan Inggih. jadi lawan bapak dilihat bujur tampaknya dan di tangan itu duit sawiran Iya. mudahan Pak Epian makin hari para jakian. Subuh bada min talatihi walailu tajami wa faratihi Hakar rusula fadalahu ala wa hada subula bidinatihi. Jadi lawan bapak nang hendak bulikan atau nang Alfat atau sigrah beretaan. Iya. Mudahan sampian salamatan beretaan. Amin. Selamat di jalan sampai ke tujuan. Subuh bada min talatihi walailu tajami wa faratihi Fakar rusula fadalahu ala wa hada subula bidinatihi. Kayaknya bang kami satu mat lagi batahan sebelum kami bulik sebelum ampihan lawan tuan rumah tak lupa kami doakan mudahan awak sehat pian sakaluargaan. Subuh bada min talatihi walailu tajami wa faratihi Fakar rusula fadalahu ala wa hada subula bidinatihi. Alhamdulillah acara dilancarkan kita berdoa pulang hari ini beretaan Inggih. mudahan hajat kita lakas dikabulakan Amin. awak naik haji kita nang saberetaan. Subuh bada min talatihi walailu tajami wa faratihi Fakar rusula fadalahu ala wa hada subula bidinatihi. Jadi saberetaan kami doakan baik nang di sini atau panuntun amang mudahan beretaan rezeki dilancarkan dan segala hajat beretaan dikabulkan. Subuh bada min talatihi walailu tajami wa faratihi Fakar rusula fadalahu ala wa hada subula bidinatihi. Kalau bang ada itu sumur di ledang, bolehkah kaina kami mau umpat mandi? Mudahan beretaan kita berumur panjang. Amin. Kaina di lain waktu kawa berjumpa lagi. Subuh bada min talatihi walailu tajami wa faratihi Fakar rusula fadalahu ala wa hada subula bidinatihi. Lawan tuan rumah jua kami ucapkan terima kasih banyak pian sudah mengundang. Inggih. Lawan tuan rumah sebutin kami berpasan Inggih. undang kami lagi bila pian pangandikan. min talatihi walailu tajami wa faratihi Fakar rusula fadalahu ala wa hada subula bidinatihi. Jadi abang Yanur ulun nang manya papian. Waktu tadi kami ke rumah bakamihan ada tuh melihat kupi mik begentungan hendak kayak bang maminom tapi bepadah bang sopan. Subuh bada min talatihi walailu tajami wa faratihi Fakar rusula fadalahu ala wa hada subula bidinatihi. Waktu tadi turun di rumah yang Nur tentunya ada bapak-bapak menawari koko Bima. Ujar Bang Maminum gitu bisalah kita bawa haja ke sini habis cepat tentunya. Subuh bada min talatihi walailu tajami wa faratihi Fakar rusula